Dobar dan svima, moje ime je Jasminka Savić i ja bih vas pozdravila ispred kompanije Grundfos. Ja bih danas predstavila Grundfos ukratko, nešto u brojkama i rekla bih neka naša rešenja za oblast industrije i posle toga bih prikazala jedan kratak film koji je naša referenca ovde u Srbiji. Ukratko, Grundfos u brojkama, dakle, osnovan 1945. godine u Danskoj, ovaj gospodin koga vidite na slajdu je Poul Dewey Jensen, nažalost nije više živ, ali njegov unuk koji nosi njegovo ime je danas na čelu kompanije, što znači da je Grundfos porodična firma. Broj 1 proizvođač pumpi na svetu kada se gleda portfolio koji ima, znači dosta široka lepeza proizvoda u ovoj oblasti. U Grundfosu danas radi negde oko 20.000 ljudi širom sveta na svakom kontinentu i tu nekih stotinak i više kompanija. Godišnje se proizvede negde oko 16 miliona raznih pumpi i pumpnih sistema. Godišnji promet prošle godine je bio nešto malo manje od 4 milijarde evra. Šta proizvodimo? Najviše cirkulacione pumpe, zatim postrojenja i sisteme za povišenje pritiska, potopljene pumpe za pitku i prljavu vodu, zatim industrijske pumpe, dozirne pumpe i opremu uz njih. Pored toga, manje je poznato da Grundfos proizvodi i motore za pumpe, zatim frekventne regulatore, kontrolne ormare za pumpe i pumpne sisteme i imamo svoju proizvodnju senzora i brojna neka dodatna oprema koja se koristi uz pumpe. Globalno gledano, na ovom slajdu prikazane su slike naših fabrika svuda po svetu. Znači, ima nas širom sveta, najviše fabrika još uvek, ne znam koliko vidite, ima u Danskoj. Rusija je trenutno precrtana, pretpostavljate i zašto, ta fabrika ne radi, nadam se kratko. I, dakle, sve bitnija fabrika u Grundfosovom svetu je Srbija. U Srbiji danas imamo dve fabrike Grundfosove na 50.000 kvadrata i one se nalaze u Inđiji. Dakle, na 3 lokacije smo. U Inđiji su, dakle, dve fabrike. U Inđiji je takođe i inovacioni tehnološki centar koji se nalazi pored fabrika i u Beogradu imamo prodajnu kancelariju, odakle pokrivamo teritoriju Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije. To bi bilo nešto ukratko o Grundfosu. Sada bih nešto rekla o tome zašto je industrija sve veći fokus za nas u Grundfosu. U zapadnom svetu, u industrializovanim zemljama, industrija troši više od polovine vode dostupne za ljudsku upotrebu i kod nas ima sve više fabrika, tako da nismo dostigli ovu brojku od polovine vode za ljudsku upotrebu, ali sve više i više vode se troši. Tako da je naš fokus sve više na industriji i šta je u stvari naša misija? Da krajnjim korisnicima što više uštedimo vode i energije, da poboljšamo efikasnost procesa i naravno smanjimo ukupne troškove eksploatacije. Naša rešenja za to su, kao što sam pomenula, pumpe, što je osnovni Grundfosov proizvod, različitih izvedbi materijala u zavisnosti od aplikacije u kojima se koristi. Pored toga imamo gotova rešenja za tretman vode. Dakle, imamo brojne proizvode, ali i, dakle, kompletne sisteme nudimo, najviše zbog toga što je u našoj, da kažem, familiji firmi odnedavno i Meko i Eurowater koji, dakle, omogućavaju da ponudimo rešenje ključ u ruke. Pored toga, pomenula bih da za industriju imamo i dosta nekih digitalnih rešenja, samim tim što imamo motore sa integrisanim frekventnim regulatorima i same frekventne regulatore snage do 250 kW, zatim dosta PLC-ova koji se koriste u pumpnim sistemima i u raznim aplikacijama uz pumpe. Oblasti primjene i usluge koje nudimo u industriji, dakle razne vrste aplikacije, ja ću ovde samo neke pomenuti i napomenula bih da uvek naš servis prati sve ono što, da kažem, prodajemo i nudimo. Tretman industrijske vode, dakle, pojedinačno proizvode za svaku fazu u okviru tretmana vode i, kao što sam rekla, ključ u ruke. Zatim, tretman otpadne vode i ponovno vraćanje te vode u proces. Takođe, i tu imamo dosta proizvoda i kompletno rešenje, kao što sam već rekla. I napomenula bih da u našoj fabrici u Inđiji imamo biobooster postrojenje u kome se otpadna voda
prečišćava do kvaliteta pitke vode. To definitivno nije isplativo, ali Grundfos kao, da kažem, kompanija koja ima visoku svest o ekologiji, da kažem, ima takvo jedno postrojenje, tako da ste dobrodošli da dođete i da nas posetite i vidite to postrojenje. Kapacitet postrojenja je 60 kubika vode na dan, prerada 60 kubika otpadne vode na dan. Dakle, industrijsko grejanje, tu imamo, dakle, takođe dosta proizvoda, uz pumpe, naravno, koje se koriste za temperature fluida do 240 stepeni, takođe i hlađenje za fluide temperature do minus 45 stepeni. Od nedavno imamo u portfoliju i pumpe za amonijak. Pomenula bih da imamo i pumpe za aplikacije mašinske obrade. Tu su pumpe koje kao fluid koriste razne emulzije. Procesi čišćenja pranja zahtevni su i za to imamo proizvode u različitim materijalima i izvedbama. Povišenje pritiska, takođe dosta proizvoda koje ovde možemo da ponudimo. Samo bih napomenula da imamo pumpe koje u postrojenjima za povišenje pritiska mogu bežično da komuniciraju, znači wireless. Pratimo trendove. To je nešto što je novina, rekla bih. Ukratko bih samo rekla kako mi danas posmatramo jedan sistem, mi to zovemo inteligentna rešenja. Nekada smo, dakle, imali samo pumpu, posmatrali smo pumpu kao izolovan sistem, onda smo na nju stavili neku pamet, takozvani frekventni regulator, senzor, i to smo posmatrali kao sistem. Grundfos je danas otišao dalje od toga, odnosno imamo sistemski pristup, što bi se reklo, skupljamo podatke iz aplikacije, odnosno sve ono što se dešava oko pumpe. Skupljamo podatke, obrađujemo i trudimo se da optimizujemo taj sistem, što za rezultat ima uštedu i energije i vode. Pominjemo sve više frekventnu regulaciju, međutim, nažalost, većina frekventnih pumpi koje se koriste nisu nikada podešene kako treba, odnosno rade na fabričkim podešavanjima. Čak 70% tih pumpi. Ne samo kod nas je verovatno brojka i veća, i u svetu. To znači da te pumpe nisu optimizovane za sistem u kome rade, tako da mi u stvari apelujemo da se pumpe koje se koriste na pravi način podese, jer će efikasnost samog sistema biti mnogo veća. Zbog toga mi nudimo uslugu servisa, odnosno sve što prodamo, trudimo se da naš servis isprati, da sve to bude pušteno u rad kako treba. Naš servis, znači, ne radi samo usluge popravke, puštanja u rad, nudimo i usluge servisnih ugovora raznih vrsta s krajnjim korisnicima, i koleginica Mirjana je jutros malo pre pomenula energetske provere i energetske preglede, i mi u Grundfosu to radimo, doduše, samo za pumpe. To je nešto što naš servis radi. Sad bih vam prikazala jedan film koji je referenca naša iz privrede, pa pogledajte ga. Nadam se da će raditi. Projekti u industriji uvek su zahtevni, ali i interesantni, jer se bavite živim sistemom u kome treba uskladiti veliki broj funkcija. Mi u Grundfosu inovativnim rešenjima obezbeđujemo potpunu kontrolu i optimizaciju takvih sistema. Kada projekat oživi, saradnju nastavljamo kroz prediktivno i preventivno održavanje, čime postižemo najoptimalniji radni vek opreme i sistema. Samim tim minimalizujemo troškove održavanja za korisnika i obezbeđujemo najveću efikasnost uštedi energije i ostalih energenata. Jedan od takvih projekata je i Metal Fair Steel Mill Nova Valjonica Čerk. Izgradnja Nove Valjonice je veoma kompleksan zadatak. U njemu je učestvovalo dosta isporučilaca opreme. Dobra saradnja sa njima olakšala nam je posao. Jedan od takvih isporučilaca je i Grundfos. Saradnju smo počeli isporukom pumpi da bi kasnije u toku procesa uzeli cele pumpne aplikacije i automatiku.
U saradnji sa Eko-inženjeringom, našim distributerom i servisnim partnerom, isporučili smo i elektroopremu neophodnu za rad pumpi i za komunikaciju sa ostatkom fabrike. Po zahtevu Metalfera, Eko-inženjering je u dogovoru sa Grundfosom projektovao, izradio, montirao i pustio u rad pumpno postrojenje, peščane filtere i rashladne kule za fabriku tretmana vode u okviru Metalfera. Ispunili smo sve zahteve o sigurnosti i bezbednom radu pumpi, gde svaka pumpna grupa sastoji od radnih i rezervnih pumpi. Preko Hillary Machine interfejsa operator ima uvid u svim podacima i kontroli pumpe, kao što su željeni pritisak, nivo vode, temperatura vode, preko kojih operator može zadati željeni rad ili takođe upravljati u ručnom režimu svake pojedinačne pumpe. Deo projekta bila je izrada postrojenja za tretman tehnološke vode koja će se ponovo koristiti u procesu proizvodnje u valjaonici čelika. Ovaj sistem ima svoje gubitke i to na ime isparavanja na rashladnom tornju, ali i isparavanja usled kontakta sa toplim metalom. Tako da se stalno mora dopunjavati i to u količini od 1,5 do 2% od zapremine rezervoara. Ovi sistemi snabdevaju se vodom iz bunara. A za kompletan tehnološki proces potroši se negde oko 2000 kubika vode na sat. S obzirom na tehnološko-temperaturne režime, usvojena su dva nezavisna recirkulaciona sistema. Prvi sistem je direktni sistem koji se koristi za hlađenje delova peći, valjaka, armature na linijama obrade metala. Ovde imamo u stvari direktni kontakt rashladne vode sa predmetom koji se obrađuje, to je čelik, i tu pored prenosa toplote, rashladna voda prenosi i metalne ostatke, takozvanu kovarinu. Tako da pri izboru pumpi bili smo prinuđeni da vodimo računa o prisustvu abrazivnih čestica, te su one i birane u skladu sa tim. Drugi sistem je indirektni sistem koji se koristi za napajanje izmenjivača toplote i za napajanje metalnog kostura peći. Ovde, dakle, nemamo direktni kontakt rashladne vode sa predmetom koji se obrađuje, to je sa čelikom. Ovde, dakle, imamo samo prenos toplote između rashladne vode i izmenjivača. Još jedan od problema sa kojim smo mogli potencijalno da se susretnemo na ovom projektu jeste problem kavitacije, ali smo ga na vreme izbegli još u fazi projektovanja, zato što smo radili proračun neophodnog minimalnog ulaznog pritiska za svaku pumpu uz određenu rezervu, te smo samim tim izbegli problem kavitacije. To je bio slučaj pri projektovanju prve valjaonice. Za ovaj projekat Grundfos je isporučio veliki broj pumpi različitih modela i tipova i različitih snaga motora, tako da je ukupno instalisana snaga motora svih pumpi 2,5 MW. Atmosferska voda skuplja se sa površina u fabričkom krugu valjaonice, šalje u separator ulja i masti na obradu i onda dalje Grundfosovim uljnim pumpama u obližnji melioracioni kanal se prebacuje. Grundfos je razumeo zahteve koje smo imali i svojim rešenjima ispunio naše očekivanja. Zajednički nastavljamo da pratimo sisteme u cilju što efikasnije eksploatacije. Uvek je izazov imati za klijenta firmu koja koristi savremenu opremu i tehnologije sa visokim stepenom automatizacije, koja ima ekološki čiste proizvodne sisteme zatvorenog tipa
sa visokim stepenom pouzdanosti i vodi računa o prečišćavanju vazduha i vode. Pošto Grundfos deli iste vrednosti, od početka projekta smo se odlično razumeli. Dakle, na ovom poslu Grundfos nije bio samo isporučilac opreme, već i društveno odgovorni partner koji doprinosi podizanju svesti društva i očuvanju životne sredine. Hvala. Nadam se da vam se film svideo. U principu, mi još uvek pratimo ovaj projekat. Pokušavamo da ga unapredimo i trenutno je aktuelna i druga faza projekta, odnosno proširivanje ovog postrojenja za tretman vode. Hvala vam na pažnji. Dobar dan svima. Grupa je mala, ali odabrana. Drago mi je da ispred kompanije Kazan Trade i kompanije Bosch, odnosno Bosch industrijskih postrojenja, mogu danas da vas pozdravim i da vam prezentujem našu kompaniju, pre svega, a onda i deo proizvoda. Ono što je interesantno, znači, kompanija Kazan Trade, pored toga što ima tako malo neobično ime, znamo na što nas ovde u Srbiji asocira Kazan, ali, znači, to je kotao. I kompanija Kazan Trade Solution, DO, to je puno ime ovde u Srbiji, a kompanija Kazan Trade u Mađarskoj sa sedištem u Budimpešti je ekskluzivni distributer i zastupnik kompanije Bosch industrijska postrojenja, odnosno industrijski kotlovi. Razvoj kompanije, pre svega Bosch, odnosno da samo kažem ukratko istorijat kompanije Bosch i industrijskih kotlova, u stvari počinje sa kompanijom LOS od 1865. godine. Dakle, kompanija LOS je osnovana u Nemačkoj kao proizvođač parnih kotlova pre svega, a zatim i kotlova u segmentu toplovodnih i vrelovodnih pogona. Šta se dešava? Kompanija LOS, dakle, posluje pod tim imenom do 2009. godine. 2009. godine kompanija Bosch preuzima kompaniju LOS i od 2010. godine osniva se odeljenje za Bosch industrijske kotlove u okviru kompanije Bosch u Beogradu, čiji sam ja takođe bio deo tima. 2020. godine dešava se još jedna promena, znači kompanija Bosch pravi sinergiju sa kompanijom Kazan Trade i praktično od 2020. a zatim i od 2023. u punom sastavu od 1. marta ove godine poslujemo pod imenom Kazan Trade Solution DO. Ukratko samo o kompaniji Kazan Trade. Ona je osnovana 1989. godine u Mađarskoj kao predstavnik kompanije LOS, dakle priča je uvek negde tu slična. 2009. godine praktično postaje deo Bosch termotehnike, odnosno partner Bosch termotehnike, da bi 2019. prešla u ovaj deo saradnje sa kompanijom Bosch. Kompanija Kazan Trade je u stvari sistem integrator. Oni ne rade samo prodaju i opreme i puštanje u rad, već rade kompletna rešenja za mnoge inostrane brendove u Mađarskoj i u svetu. Kompanija je mlada, uglavnom su počeo od vlasnika pa preko celog tima. Dakle, oni su praktično do sada isporučili više od 1000 megavata toplotnog kapaciteta raznih postrojenja, raznih namena i od praktično 1991. a do 2023. su i kod nas. Sada malo oko Boscha i proizvoda Boscha. Bosch nudi naravno rešenja za ekološku paru, toplu vodu i vrelu vodu u industrijskim sistemima. Proizvodi se preko 1400 jedinica, kotlovskih jedinica godišnje u našoj fabrici, on su Bosch fabrici, i naravno isporučuje se
u praktično više 140 zemalja sveta, praktično u celom svetu. Šta je to u okviru ovog, da kažem, u okviru industrije kotlovskih postrojenja, ono što je zanimljivo? Pre svega, Bosch izrađuje i standardna i specifična postrojenja, u smislu da praktično goriva koje su, znači pogonna goriva koja su standardna, tečna i gasovita, ili specifična, kao što je, na primer, biogas, kao što je, na primer, bilo koja biogoriva, etanol i tako dalje. Ono što je naravno uvedeno, Bosch je praktično najveći svetski, verovatno, proizvođač, u smislu, zapravo ima najbolju serijsku proizvodnju i ovladao je, znači, serijskom proizvodnjom, i onda je deo toga primenio kroz industrijsku revoluciju, ovo 4.0, potpuna digitalizacija, znači, svih procesa unutar fabrike i tako dalje. Rade se i modernizacije postrojenja, znači unapređivanje, pošto praktično kotlovi koji se isporučuju su previđeni da rade neki 20-25 godina. U toku praktično tog životnog veka, ukoliko postoji prostor da i neke se tehnologije unapređuju za uštede, za efikasnosti, mi to radimo, znači takođe predlažemo korisnicima da ugrade određene elemente opreme koji mogu da podignu njihovu efikasnost. Ono što nas izdvaja takođe je ovde servis, znači Bosch, onda su sada Kazan Trade, ima svoj servis i mi praktično servisiramo sva postrojenja. Znači od puštanja u rad preko ugovora o održavanju na celoj teritoriji Srbije, Crne Gore i Makedonije. To sam propustio da kažem na početku. Fabrike su dve u Nemačkoj, jedna u Austriji. Proizvode se kotlovi težinom 120 tona sa specijalnim alatima, sa sečenjem plazmom, robotizovan je ceo proces. I sada, ukratko samo o tome, o portfoliju praktično Bosch industrijskih postrojenja. Dakle, Bosch pravi ili izrađuje industrijske kotlove koji mogu biti parni, toplovodni ili vrelovodni. Kapaciteti su, znači, za toplovodni i vrelovodno od 700 kW po jedinici do 38 MW po jedinici, i parne kotlove koji idu od kapaciteta od nekih 100-140 kg na sat do 55 tona po jedinici. Naravno, Bosch uz ovu opremu, znači sam kotao, isporučuje i gorionike, najčešće. To su praktično kompletne celine, moduli, koji se isporučuju na lice mesta. Znači, kotao stiže sa gorionikom, sa elektroormanom, kompletno ožičen, proveren u fabrici i kao takav se isporučuje korisniku. Uz kotlovsku, same kotlove i kotlovsku opremu, isporučujemo i komponente kotlarnice, znači napojne rezervoare kondenzata, pumpne sisteme, znači koji napajaju kotao i tako dalje. Takođe, ono što sam već malo pre rekao, modernizacija i servis je takođe deo našeg portfolija. Šta je budućnost? Gde Bosch vidi budućnost u ovom segmentu? Pre svega, kotlovi za CO2 neutralna goriva. Znači, to je nešto što kod nas još možda nije primenljivo, ali verujem da će doći. Znači, kotlovi koji praktično imaju gorenike koji se gorevaju vodonik, i to zeleni vodonik, naravno, ili biogoriva ili specifična goriva, kao što je, na primjer, etanol. Drugi segment, i to je ono što se već kod nas pojavilo, već smo isporučili ovu vrstu kotlova, su hibridni kotlovi. Hibridni kotlo je praktično kotlo koji ima, koji za generisanje pare koristi konvencionalni gorionik, na primjer gas, i plus ima električni grejač. Znači, to je kombinacija između elektrokotla, da tako kažemo, i gorionika. Takvi su kotlovi isporučeni u fabrici Contitech u Velikim Crljanima i u toku je, da kažem, realizacija njihove montaže, pa ćemo vidjeti kako to izgleda i prvi put kod nas. Inače, Bosch isporučuju više od 100 postrojenja ovog tipa u Evropi. Takođe, sad posebno opet segment električni parni kotlovi. Oni su praktično 100% električni kotlovi, znači imaju samo grejače.
Šta je za njih karakteristično? Pre svega potpuno su CO2 neutralni, znači nemamo produkte sagorevanja. Ono što je označeno, to je da praktično postiže se efikasnost oko 99%, jer praktično nivo modulacije na kojoj oni rade je neograničen, znači ne kao kod klasičnog gorenika 1:5, 6, 7, 8, nego imamo u celom opsegu, znači praktično modulaciju. Ukratko ću samo proći kroz reference, to čisto da steknete sliku šta smo do sad radili i ono što će doći, to će biti kasnije na nekoj drugoj prezentaciji. Dakle, što se samih toplana recimo tiče, to je vrelovodni segment kotlova, toplane u Pirotu, u Bačkoj Palanci, u Senti, u fabrici Leoni Niš, u toplani ovde, da kažem, malo bliže u Loznici, pokreću, znači, Bošovi kotlovi. Ono što je interesantno, to bih se samo malo zadržao, Aerodrom Beograd, dakle, kompanija Vansi, od kada je preuzela upravljanje aerodromom našim, je praktično kupila, zamenila kompletnu opremu u kotlanici. Tamo imamo isporučena 3 kotla, vrelovodna, kapaciteta 42 MW, koji rade na gas i mogu da rade na lož ulje. U samoj industriji, na primer, evo, Viba Group, znači, ovo je već priča o parnim kotlovima, znači, postrojenje u Vibaku, u Jagodini, proizvodnja traka za lepljenje, dakle, 3 kotla sa, po meni, najsavremenijim onim što je Bosch mogao da ugradi, sa predgrevanjem, znači, ne samo kotao sa ekonomajzerom na strani dimnih gasova, već i sa predgrevanjem vazduha, gde smo postigli dodatno efikasnost nekih 2%. Zatim, na Mašarskom fakultetu, to ne mogu da ne pomenem, to mi je jako drago što smo realizovali svojevremeno. Taj kotao je najmanji koji Bosch može da napravi, parni, služi za praktično laboratoriju i znam da svi inženjeri prolaze i mladi i oni koji su sad idu na obuke za energetske menadžere prođu kroz ovu laboratoriju i jako mi je drago što smo uspeli da to realizujemo. U Kazbergu u Srbiji, na primjer pivare, znači taj segment takođe. U Kazbergu inače imamo jedini kotao koji ja znam da radi na biogas, ovde u Srbiji i dalje, a realizovano je pre nekih 7-8 godina. Znači koristi biogas i prirodni gas u kombinaciji za sagorevanje i generisanje pare. Neoplanta Novi Sad, Nestle Beograd, to nam je ovde blizu. Fabrika Cooper Tire u Srbiji, takođe jedno visoko efikasno postrojenje, koristi praktično ekonomajzere, dvostruke ekonomajzere, dakle onaj integrisani ekonomajzer i plus kondenzacioni ekonomajzer. Taj kondenzacioni ekonomajzer praktično služi za zagrevanje vode koja se koristi kasnije u sistemu za njihove tople vode, a obaramo temperature dimnih gasova do ispod 100 stepeni, odnosno nekih 65 stepeni. Fabriku Michelinu, to je jedan od najvećih kotlova koje smo isporučili. Dakle, kotao kapaciteta 25 tona sa 2 gorionika i tako dalje. Fresenius Hutchinson, znači to su sve, evo, industrija prehrambena, znači Zlatiborac, kompanija koristi naš kotao, rade na mazut, za sad, i tako dalje. Hvala vam, to je to. Dobar dan, poštovanje svima. Moje ime je Stevan Galić. Ukratko ću vam predstaviti kompaniju Vilo. U Vilovu sam zadužen za deo water managementa ili, stara srpska reč što bi se reklo, vodosnabdevanje i otpadne vode. Ukratko ćemo proći malo kroz naš istorijat. Prošle godine smo baš proslavili 150 godina postojanja naše kompanije. Jedan smo od vodećih proizvođača pumpi za grejanje, hlađenje, klimatizaciju, vodosnabdevanje i transport otpadnih voda. Deo smo i sinonimi nemačke tradicije kvaliteta i pouzdanosti. Obzirom na veliko iskustvo i sticano tokom godina, bilo je jedan od lidera i diktira trendove razvoja pumpi i pumpne tehnike u celom svetu. Imamo preko 15 glavnih proizvodnih pogona i prisutni smo u više od 80 zemalja širom sveta.
gde su najviše stacionirani, naš najviše za Evropu, ali ima nas u celom svetu svakako. Neki od podataka finansijskih za prethodnu godinu, gde je dostignut rekord u prodaji sa porastom od 14,2%, i ovde su prikazane su vrednosti u prometu i neto prihodu, kao i troškovi razvoja i investicije, na što se najviše baziramo da što više investiramo u nove tehnologije u samoj proizvodnji. U celom svetu imamo oko 8.500 zaposlenih. Tržišni segmenti u kojima smo prisutni, kako smo podeljeni kod nas u Willowu, to je building service residential, to su uslovno rečeno male kućne pumpe za domaćinstva i male cirkulacione pumpe vezano za grejanje i klimatizaciju i za otpadne vode relativno malih kapaciteta. Building service commercial je segment većih pumpnih kapaciteta vezano za, tu spada najčešće veliki stambeni objekti, grade, hoteli i tako dalje, i u building service commercial spada i hidranska sanitarna mreža, boosteri i povišenje pritiska. OEM program, to su pumpe za prvu ugradnju i najčešće se ugrađuju u kotlove za gas i sad toplotne pumpe, već i kotlovi za pelet su prevaziđeni, ima jako malo potražnje za tim, uglavnom se ide na toplotne pumpe i gasne kotlove. I water management i industry, to je deo kojim se ja najviše bavim, to je transport otpadnih voda i vodosnabdevanje pumpe većih kapaciteta što se tiče bunarskih pumpi. Ono na što smo posebno ponosni je naš servis i servisni partneri koji imamo na teritoriji Srbije i Crne Gore, jer svi ovi sistemi ne bi mogli da funkcionišu i da rade bez dobrih servisera. To su pumpe velikih kapaciteta i jako su skupe, tako da bez redovnog servisa i dobro obučenih servisera nije moguće imati kvalitet i dugotrajnost na ovim prostorima. Ono što su neki megatrendovi i budući potencijali i ono na što želimo da skrenemo pažnju, to je urbanizacija i velike migracije iz manjih sredina u veće sredine. Samim tim imamo problem sa nestašicom vodom, gde su sve te mreže projektovane za jedan kapacitet ljudi, a imamo veliki priliv kapaciteta ljudi, pogotovo u gradovima. Ono na što se utiče je globalizacija i klimatske promene, a samim tim dolazimo i do nedostatka energije. Potrošnja energije je, globalna situacija je takva da su svi zabrinuti redukcijom potrošnje energije i snažnog utica svih klimatskih promena, pogotovo u segment vodosnabdevanja. Energija je jedan od 3 najveća troška za upravljanje vodom i često je najveći posle troška radne snage. Procenjuje se da je snabdevanje vodom i distributivni sistemi za vodosnabdevanje troše od 2 do 3% ukupne svetske elektropotrošnje. Potrošnja električne energije bi mogla da se smanji za oko 25% kroz poboljšanje performansi u energetskoj efikasnosti. Tu se najpre misli da se stare pumpe zamene nove sa efikasnijim i motorima i sa frekventnim regulatorima, da se CO2 emisija znatno smanji sa modernizacijom postrojenja. Energetska kriza koja je prethodnih godina došla do samog vrhunca i Nemačka teži da postane nezavisna od fosilnih goriva. Svesni smo od cele situacije koja se dešava u posljednjem periodu. Vodonik je nešto što nudi klimatski prihvatljivo rešenje kao zamenu za prirodni gas, naftu i ugalj. Proizvodnja je malo komplikovanija. Koliko se proizvodi iz obnovljivih izvora energije, pogodno je i za klimatske promene. Na slici je Willow Park u Dortmundu, gde se sprovodi pilot projekat za upotrebu vodonika u zatvorenim prostorima. Primenom najnovije tehnologije smanjuje se potrošnja energije čak za 40%, kao i emisija CO2 za negde oko otprilike 3.500 tona. Plan je da se do 2025. sve proizvodne linije u Willowu koriste vodonik kao izvor energije. Životni ciklus koštanja pumpnog sistema čine cena ukupnog koštanja svih komponenti tokom njihovog životnog ciklusa. To je otprilike od 10 do 20 godina, a najznačajniji troškovi tokom životnog ciklusa su troškovi kupovine, troškovi potrošnje električne energije, servisni troškovi održavanja. Naravno da je preventivno održavanje poželjno u svim sistemima
da bi se smanjili svi troškovi kompletnog celog sistema. Često je sada, pogotovo sa novim pumpama, sami troškovi kupovine su znatno veći, ali je znatno veća i ušteda na duži vremenski period. Potrošnja energije u sistemima vodosnabdevanja se otprilike deli od 10 do 15% je na vodozahvat, od 15 do 20% je na tretman vode i ostatak je distribucija vode i povišenje pritiska, uključujući i prepumpavanje pijaće vode, što će biti jedan od velikih izazova za sve nas koji se bavimo ovim poslom. Sada ću vam predstaviti jednu od naših najsavremenijih pumpi koje imamo sada sa Nexus Intelligence sistemom. To je Vilo Rexa Solid Q pumpa. Ona ima novo radno kolo, visoko efikasno, samo ispirujuće radno kolo. Integrisan web server, grafički korisnički interfejs koji je dostupan na webu i gde možete pratiti sve promene koje vam se dešavaju u sistemu. Visoko efikasni motori, digitalna ploča koja se isto takođe pristupa preko interneta. Povezivanje na senzori nisu potrebni eksterni releji. Pametna anti-clogging funkcija. Imam na kraju jedan video gde ćete moći vidjeti kako to sve funkcioniše. To su podesi parametri za detekciju, zaglavljivanje i automatski rad u režimima ispiranja i čišćenja radnog kola, gde, da kažem, pumpa svojom pameću definiše broj obrtaja i mogućnost rada i prepoznavanja prepreka koje se dešava u samom cevodu. Ima integrisano upravljanje preko frekventnog regulatora i na osnovu tog frekventnog regulatora definišemo i broj obrtaja koji se dešava. I automatsko prebacivanje rad na rezervna pumpa, što nam omogućava naravno jednako trošenje pumpi. Upravljanje do 4 pumpe. Prati se naravno, kroz ceo sistem se prati jačina struje, maksimalni minimum, česte promene, moguće je, ono što je jako bitno, moguće je samoučenje, tako da pumpa može da kroz svoj ciklus prepozna kako funkcioniše ceo sistem, kroz svoj sistem rada prepozna kako funkcioniše ceo sistem i da na osnovu toga prilagodi sam rad pumpe, odnosno broj obrtaja u pravom ili suprotnom smeru. Sada ću... S1 motor može biti mokra i suva ugradnja. Gleda se ide ako je moguće i na suvu ugradnju zbog samog servisiranja cele podstanice. Ovakav sistem ostvaruje uštedu energije do 20% kroz ceo eksploatacioni rad. Evo sada je taj video gde ćete videti jednu tipičnu crpnu stanicu sa instaliranom Rexom Solid Q pumpom. Imamo, znači, maksimalan broj frekventnih regulatora, 4, su prikazani svi. Pumpa, znači, sama ima da optimizuje broj obrtaja i prepreke koje, ovo sad prikazano da je prepreka ne predstavlja problem i pumpa radi. Sada je naišla na prepreku i ići će u kontrasmeru da vrati i da probaće maksimalno do 3 puta koliko joj je potrebno da snimi. Ako ne može posle jednog puta da progura dalje čestice koje su se desile ili krpe, i onda ide dalje ka krajnoj destinaciji. Naravno, svi pitaju šta se dešava, negde mora da se sve te nečistoće saberu i mora da postoji jedna jama pred sam tretman koja će morati fizički se očistiti ili sa automatskim rešetkama, ali opet mi moramo sami da podignemo svoju svest od toga šta bacamo u kanalizaciju. Pored pumpi i pumpnih sistema, u našoj ponudi imamo i kompletne sisteme za rešenje o tretmanu otpadnih voda, miksere i difuzore. Mi smo više skoncentrisani na miksere i kranove i potopne pumpe. I jedan od naših sistema koji je instaliran je baš ovde u Šapcu na prečistaču otpadnih voda. Tu je kompletna naša oprema i odlično radi.
Ovo su još neke od referenci, prisutni smo u skoro svim većim projektima, svim većim hotelima i svim ozbiljnijim poduhvatima koji su se dešavali na našem prostoru. Jedna od referencije je naravno i Beograd na vodi, gde je ugrađeno 9 naših uređaja portova koji su instalirani i koji rade. Ada Mall, K Distrikt Beograd, Aerodrom Nikola Tesla. Eto, ukratko, to bi bilo to. Ukoliko ima pitanja, naravno, tu su. Ne za fakultet pitanja. Hvala kolegi iz Viloa. Evo, imali ste priliku da čujete dve konkurentske firme, Grundfos i Vilo. Sada bih vas pozvao na kratak predah uz koktel.